Kubor nakaslem jong udongsan hima. Kakasi Student Union, wapung unit haka jingyalam presiden berujana sekretari. Haka arp arterik mentau benai, kila hiar jurip ia upai ubelapan poi syaka PHC pamra paitlu. Haka jing jurip, kaseng kelalap ba upai nadut telong syaka tei ke PHC, ulah syak pom bat syaot lengkot lengkai, baro silenter, haki beri balik bam kana, bat kinong leit nawan. Buat cengai bilang man ke, ni na jan ya. Nanti kau ni lah nyerak empat jangan ada. Ngau am idea ngau sama ông thì computer ngamul upai hết này. Masih Cho chụp sập. sao cái chuyện nó tăng. Nhiều tan này ông tự tiêu hệ đúng không? Boleh halas tu lang chụp sập. Nong malu kia renut yari ya mah kerai. Eh ga ketu buat film hi. Eh biang jangan deh. Nó gọi được sampai đi gì, tạo hệ xuống. Cái độ đó rồi. Tạo đi độ đó. Tak dah, sebab. Tu kau dah dapat kan ni. Chairman deh. Macam tu. Empat. Terhoi tu. Thôi rồi, khiên phải khiên này rồi. Satu lagi mi tu. Cái tiêu đi warap hết. Kami ni demut dor piga kamu kapai ngodang hai thau nek goyong house nem betul kami berjot gitu. Kami lebih nggak tahu nih. Ngủ apa? Mau terus mai kapai je hom deh. Yuk, kamu yuk. Sembukan lah. Dia mesti ditembak. Kamu kan yuk. Kes yu pung unit ni step dawan krek inta ka atau pak apa PEC ni dia sem doktor ni tinggal ada bahong wa em jing stom sa syak dik pak mentampol ni PEC ikan basanya ni step da jinga snok tidang member wa di noelam dawan sem ni dia pada let house thau da em thau pendiki pam ge ini tidau ikan basanya kerpat jur ya gini lagi arsenong lechnong amani snong power dan PEC bom hoi dia pam le drong kti dia minta sitom jaga upoi PEC kantam New York jimentoi dari ipendik gini ke upoi por doktor lagi nak staff asa ini sem gini sitom EGI kanti ikam ba song sini area yang PEC umani wasat EGI kanti kepat jur pi yo unchalom chawa la ni gwa bam do bam klancha janan pai sofa wam hoi de pam pi anu pendik pi ga dimta New York ke jing sup ini PEC. Kau boleh sebut.